just going to see the dwarves' caves. This is the road to it. Leo. Yeah. Tour guide. And Được she's mua just lắm going với to nhau Đường ngồi đi. Ở đây ngồi đấy. Lấy cái cung đi. Okay, for the young people, for the small people. Si fiyaro ko kung. Wow! So! Hey, sama dia. Sal pisa. Ya. Ya, pakai mesti aku mau dibilang nangai pun. Here we are in the dwarves' cave. Vậy ở trong ngô kiểu quá. Xuống bút xí. Wow! Mai que é ya? Yep. Hey. Really dark in here, so you need a torch if you come down here. Udah mau di masa gue. Very washable. Ja, en machine. Dit is niet kan, dit is te lauw wel. En te lang naar de man. Aqui, né? Oi lang nga kayo. Again. Lights. Need some lights. Woo! Lights. Unbelievable. Bisa kan, Bang? Mana masih apa? Masih apa? Ini saya. Seneng lagi. Follow the leader. Besok mau ul. Wow. Iya. Baik. Mau ni apa? Kalau mana masih ikut sih boleh. Fikir apa? Come on. Mày.